mun sang sang atanga INP Mizo channel subscriber tele ngai thathin tu zong zong te inzain chipai kan bu ka cheu okas ni som paruk thole ni ania tun tum chu Myanmar lam chanchin tlang pui kan ngai tha ho don nia nimin lama kan puan tak triau khomoi chuan chung lama haimol khomi mi pahni an man tak te kha SAC sipai te chuan haimol le triau enkar kong puya thatin an ruang te po an lo phum ni in an soya voin khan mi veivak ten an char le ani an tha tak te chu kum som pasari mi lalnun pui le kum som pangami lalruat moya te an nia voin chomhadar som pakhat vel khan mu le ani an khobula thatakin an vuilem le ta ni in an soi lusun chung te kan tor pui tak zetani Chin state Hualngo ram Kalemi watranga ri khodar pan thin motor service te po okas ni som palia tanga tlan ri lo turin Hualngo lan PDF ten mi puite an riat tir to a boru ka zalen huna hon le ani tur thu riat tir na an chua to ni okas ni som pali khan SAC sipaiten than kho pui veng mong lam an hal le a ineng zat nge kang tero chiang takin an soi mai theilo ha kha le than tlang in kar ti mit lui che vela in do na po voin thlengin alakal zela an la in be me ka ni nimin khan SAC sipai som pangan thi ni in CNA lam chuan an soi an om mun lam vakal chilin an vaka pani oma an Ralthuam te pon chu sak nual ni in an soi an ni lama hliam tuar tlema zong an om ve bok ni in salai tet ni chuan mizima news a hrilani ti mit lama hian CNA le CDF pol rang zo phei CDF ha kha le than tlang CDF lau tu CDF le CJDC mi pui sipai te an tang khom hlom niminang bokin helicopter po voi thum lai mai ha kha khopuya atum le a silai mo da le nianga yani SAC lam hian ti mit le cheta CDF lamin an bom chiat tak lo kha siam that tumin man la a an siam that thei vai chuan than tlang lama sipai le rason du tokin an chop thei do na chu hria in CNA le CDF pol rang te hian an lo be ani ber mai ti mit lui mong lam dewa anin kap tiu ber ni in an soya chulama tang chuan SAC sipai te hian zo phei lama lua than tlang lam pan thei anin be sei ni in salai tet ni chuan soibok ma se furbo ruak pik tak le in do nakara silai mu le reson an mamo ve renga wangin an duangin man son thei bik lovani Chin National Organization CNO CNDF pol te chuan Special Commando Training Weekly 3 training chu game really training ground na hlothling taka an nei zo to thu an soi training kharna function a chuan Chin National Organization Pola General Secretary Salai William Chinin thu soina hun nayin CNO Commander-in-Chief Salai Peter Thangan thucha asoi boka Special Commando kar thumna training a hian mai chia pakwa mipa som thum le paruk an vain somli le panga an oma kumin zun ni som ni atanga okas ni som pathum thleng thani chung zirin chota chuan CNDO CNDF policy te Geneva Convention te urban attack practical te military parade military strategy small arms shooting guerrilla strategy zirna tele political basic lecture te federal democracy system ruang am te karate lam le damdoi lam chenin in enkol na an reng ka zirzela zirtir na pe kan ni thu CNDO CNDF noya Information and Public Relations Department chuan thuchhuah siam Chin State Paletwa Township a okas ni khatatang to khan Military Council ten khomol lam le tui pui lamakal thin te an khara wangin bungrua an chatlakta a bu file ei chop thilba ka tui al theiman asang chak le ve boka leimai tura ong to lo thu Paletwa tual chung mi pakhat chuan soi Paletwa Township a hian okas thachung khan SAC tele AA te anin ka na satawangin Military Council
SAC lam hian chau do le palet wa tui pui kong an khar ta a hei wang hian bu fai le bung ro then khat an khai lak ta a din hun har sataka an om me ka ni Sakain region pale khopuya SAC sipai tele an lam tang piuso tri pol te chu okas ni som pathum khan PDF pol sang sangin voili an ka pa sipai pangan thi ni in voin khan an soi tin in pin khwa piuso tri kem po okas ni som palitu khan PDF ten an kap le boka piuso tri pol thi an tam hle ni an soi okas ni som panga nimin tlai dar thum vel khan PDF pol sang sangin in matri khwa piuso tri kem an bei chun zom le a chuero bankar thatak tak an lo nei ve wangin darkar thum vel set anin ka nuwa kem la thei talovin an kir le ta a thile hliamero an omlo Indo township naba traffic point bula construction department lamin gate an siam tranpu gate an ti mai chu KIA le PDF in kopten voin khan an valu chila mi pali thuzo fi turan man ni in Indo revolution IR tenan soi Sakain region pinlebu lama thingtlang kho haltu tepo voin khan PDF tenen anin beita a sipai thian tam le hle ni SAC sipai te chu pinlebu khopuya tanga mail thum vela hla thingtlang khuwa te an hala wangin chulai vela PDF te chuan an kap ta a atira chuan sipai somnga velan nia chumi nuwa sipai som thum velin an bel le a somriat vel an ni report petuina soidan chuan khopuya kir le thei hi sipai som thum chuang emo hret an nia an vain somriat bor vel khan nia chuwangin somnga bor vel chu an thi ti na ni atia pakhat manan nei ni ina soibok tunlai hian Kolin district huam chung 1-2 Kolin le pinlebu che vela thingtlang khuwa te hian SAC sipai sual te an thon na sale hle ni pale lama po sipai som ni vel an thi thu voin khan an soi Sakain region tho pale township pa thingtlang kho hal thin tu tele PDF te okas ni som pathum le ni som pali te khan anin kap na sa hle boka sipai som ni le patni emotal chu an thinge ya anni PDF lama tangin mi panga an boral ve ni in Myanmar Royal Dragon Army MRDA pol ten voin khan an soi okas ni som pathuma indona MRDA polin an lo chan na SAC sipai pathum an kap hluma okas ni som pali chonudar khatle minute som ni vela kabayat khobul naya anin ka na sipai panga an thile a ti chuan tlaidar thum le chan ve vela tanga dar ruk thleng vel indona sipai som pali vel an thile a an ni lama panga an boral ve bokani SAC lam chuan an sipai som ni chuang thi te chu kabayat khuwa le yuanong khuwa ate thiarin civil mi te chen na ina an hal nan ta ni in an soibok Sakain region khin u township pa 1G khomi mi pasari chu SAC sipai ten manin an thata an ruang te chu kong sira an pai ni in voin khan an soi chung mi te chu okas ni som pali nimin pia khan 1G khuwa atangin suibu motor gate lampanen an kala na tho tur zonga kal chuak ni in an soi sipai te chuan gate ta manin an sipai training na lama an hruai ta a chumi nuwa an thatta ni in an soi ani an ruang te chu nimin tu khan an char le Makui region yisa chu township pa tatain khuwa chu okas ni som panga nizandar somvel khan SAC sipai ten an hal ni in an khomi te chuan media te hena voin khan an soi Makui region miang township huam chunga nimin le voin khan PDF ten bom som ni le pathum zit mangin sipai motor an lo beya sipai paruk an thia medang pathumin hliaman tuar ni in an soi duain thian tlem dewani hi Mandalay region tongta township pa tapiwa khuwa an venglal santun chuan afa te panhi chu piusoti member lu tirin achang le sipai te kowa a chero wat hei viawani oma
PDF te mi ta khamta aniang voin khanan da that thu natuchi regional people defense force tenan soi tanin tari region mei township a tho na kiron bula okas ni som paruk tukin da rukvel khan PDF lamin motor pakhat an boma chu motor chu SAC nuaya P2C training nei turakal te chuan na ani bompua ka mi pakhat boralin midang panga in hliam na taktakan tuar ni inan soi Sian state chiamlam tongchi khopui nyong sui mioma lama Buddhist temple Ralthuam te khom nana an ruwa mana okas ni som panga nimin tlai khan PDF how tu patni manan ne YUG le TPDF how tu ku cho khan le kumiet min te pani chu an thrisel na athat lo wangin Ralthuam te henan kalveta a police le sipai te chuan Ralthuam te na chu an check ta a report an dong ru te poni mai thei smartphone an check mek lai chuan PDF how tu pani kan soitak te chu an tlan ta thut maya chu vele sipai te chuan zuin an manta ni inan soi an ni po hi an tha vele mai arin hle ni hi PDF lampo hi an film khur reng seng big lovanianga an kem laman lo hi chuan an smartphone te hi pangai takada a pai tul zong pai thin mai hi a tha hlea smartphone te po hi nun na ti der thong thei an ni fikani ti an riat atul le zualani hi rengun khopuya inlia lake bula SAC defense lammun all ekar somnga vela zau chu Russia sipai te munatanan petamai ni in voin khan nepi do lam chuan an soya inlia lake hotel kota mun online an sa thlák sak ani chuta chuan Russia lamin in te po sa in an sipai office an hongdon ni takin an soya Russian military palaiten office an nei don ani ome tin soile soinu oil man sang hian rampuma boina athen chhomek ta a okas ni khat khan Russian oil da that dan tur ngai tu committee an lo din to ne soi ania tuna hian Russian oil phur mek ni in kong laka ala thang mek ne soi ani boka sum faya leyemo an ram leilung chuak ho saknat in thleng to ne mo lei turani Myanmaram chuak thil hlu te manga leyan tum tina ani bera SAC lampo hian sumanin dai seng bik lo ani mai thei heti lai hian oil man to chuan zual lam panzelin oil leitur atlem tak awangin Mandalay le rengun khopuya te chuan oil leitur hian motor hi anin tlar na sa thin ta hle ani UN Special Envoy to Myanmar Nulin Hazer chuan puan le hriatir lok po hran chuang lovin voin khan Myanmar amapan le tatop mai ni in UN lam chuan an soya a ve hle niang UN in SEC sipai te hne na rong taka an che thin ti top tura angin na le humanitarian aid pek dan tur an machop bo zu yakal ni in an soi special envoy hian tun tuma azin na mu tu la piang mu atum thua soi boka SAC lam hian an lo lom vakinarin omlo kan puan tak ang khan SAC ko chuan NL dilalnu pisu chi chu kumruk tang turin achung thuan rel sakle ta mia mai khania hetia rawan rel le tamai hi ASEAN 5 statement za lo na ani chiang maya ASEAN hian SACI in NUG le NUCC te hi beto Mizo ro se ti in Malaysian Foreign Minister Saifuddin Abdullah chuan asoi vele bok ASEAN po hi tu na tang chuan an beidon ve arin ta hle mai SAC sumnar achatrana SAC lam chuan sumdong tu te po avota nimen khan rengun khopuya UMF CCI hola sumdong tu te le pol sang mi te ko khomen Myanmar Central Bank ka thok tu te po antel hiala chuta chuan SAC Transport Minister chuan dollar luang lut a tak lo thu le chuawanga malak a har sat thu asoi minong na order angin ram chunga transport lam beitu te sumdong pol sang te chuan an na thok chun zom vat sela an hlepo dollar sumin tax pethin ro se ti transport lam minister chuan asoyani
nimin pia khachuan SAC sipai som thume movel lek an thi khania niminero an thi tamle dewang khitit media in report sang a khon kho matangin SAC sipai zale pani an thi ni in a report ani ole khati zong kha tun tuma Myanmar chanchin langsar zual atlang pui deuh kanan soi thei chu ni a atop thengamin lo ngai thak saka wangin ngai thatu zong te in chunga kan lo me